X-Wing. 2013. godine je LEGO izgradio X-Wing borbeni avion iz filma Ratovi zvezda u pravoj veličini 1:1. Ovaj model je napravljen od 5.335.200 kockica i težak je 20 tona. Avion je visine 3,5 metra, 13 metara dužine i 13,5 metara širine, a još veća je fora što motori na njemu svetle i ispuštaju zvuk isti kao i u filmu. LEGO kuća. James May, poznat po emisiji Top Gear, je od najranijeg detinjstva voleo LEGO kocki, tako da je kao odrastao čovjek počeo da sebi gradi pravu kuću od LEGO kocki. Trebalo mu je 3,3 miliona LEGO kockica da bi napravio kuću. May je planirao da proda kuću, ali pošto nije bilo kupaca, odlučio da je sruši 2009. godine. Najviša LEGO kula. Gomila italijanske dece je nedavno oborila svetski rekord gradeći najvišu kulu od LEGO kockica, koja je ikad postojala. Na hiljade klinaca je od 600.000 kockica 2015. gradila ovu kulu u Milanu. Kula je visine 34 metra. LEGO Nintendo DSi. Sean Kenny je čovjek koji je odgovoran za građenje ove LEGO Nintendo skulpture. Trebalo mu je 51.000 LEGO kockica da izgradi ovu konzolu, koja je skoro 2,5 metara visine. Ova skulptura je napravljena da bi se podudarala sa novim izdanjem ove konzole. Nintendo skulptura je danas izložena u Rockefeller centru u Njujorku. Trebalo je 200 časova da se završi, a teška je 120 kg. LEGO Pound. Koristeći 68.000 LEGO kockica, Sean Kenny je napravio ovu skulpturu Pounda. Širina je 2,5 metara, a visina je 1,5 metara i napravljen je 9. marta 2015. godine. Trebalo mu je 625 sati da završi građenje ove skulpture. Također je napravio još jednu takvu istu skulpturu, tako da je ukupno posvetio 1200 sati na Poundove. LEGO Flipper aparat. LEGO Flipper aparat je napravljen u Holandiji, a napravili su ga Gerrit Bronsfeld i Martin Bogarts. Napravljen je od 20.000 LEGO kockica i u potpunosti je funkcionalan. Ima rupu za žetone, muziku, zvučne efekte i digitalni displej. LEGO Volvo. 2004. godine graditelji iz Legolanda u Kaliforniji odlučili su da se našale sa svojim generalnim direktorom, Peterom Ronchetijem, tako što će zameniti njegov Volvo XC60 sa replikom napravljenom od LEGO kockica. Trebalo im je 201.000 kockica da bi napravili repliku njegovog auta, plus na kraju je bio težine preko 1 tonu. Ali auto od kockica nije mogao da se vozi, pa je Peter morao malo da se ulizuje kako bi mu vratili auto.